very good afternoon to you all. Welcome to Times Afternoon Express. I'm Lindo Madlopa. Babukeli elangeni lanamuhla sitabe singitsa yona indzaba yetidzakamiva. Siyatike ukuthi insha noma ke bona abantu abesikolo dinengtingcinamba lababhekene nato kepha namuhla sitabe sitsingitsa yona indzaba yetidzakamiva ema electronic cigarettes wona ema vapes njengoba sathi ukuthi abantu abesikolo asebengene kakhulu noma ke sebawasebenzisa kakhulu ema vapes kanye naletinye tinhlobonhlobo tema electronic cigarettes lapho ukhanza khona ukuthi sebayaphazamiseka nasetifundweni tabo. Litiko letempilo ke solo lenta konke lokusemandleni ukuthi lizame kunciphisa lizinga lekusetshenziswa kwaletidzakamiva. Sikhuluma nje basemikhankasweni yekuthi bafake wona umthetho lotawuzama kunciphisa lelizinga lekusetshenziswa kwaletidzakamiva kuncishiswe lona lizinga lekuthengiswa kwaletidzakamiva even lemaswati. Silphephandzaba ke sihlelisene phasi nalo litiko letempilo lapho khona lisichazele kabanti ngetinhlobonhlobo taletidzakamiva sitawuva kabanti ke umbiko logcwele lolandzelako. Ukhona lapha nangalesithi curiosity. I want to try it out. I want to feel how it is nase ubusebenzisile. So utawungena naye kuleyo group. Lona ke losala phansi kubo. So usemgwaqweni loya mu-sickness lesithi i-addiction. Singaxoxisana nemlaleli lokho lesikubeke lambi kwethu. Nabo lesithi ngema novel products tobacco lokho ngama electronic cigarettes. Shothi njengoba sathi nje kumele kwayitolo besilathile lemsikiliti lentsengiso ngetitiki lokwelathengiswa futhi nangemaphasela lathide imboza lotalithenga bese uyolugoqa ndelathide lesi sikhathi emakhaya liyalinywa lithengiswe likalo netipunu ekuthiwe ngumdloti kwanza linywa nje laceleni kweminyango so luyitobacco leyo iyakhiciteka ngetindlela ke letehlukile ize yafika la sikhona khona lukhona emakhaya nawuhamba udakwanza kuneligwayile emakhaya kunaleli lestiki mhlambe sentenzo etolo kunaleli lesathuthi imboza kepha nyalo sesambe safika la ma electronic cigarettes lokhu ke lokwendiwa inkampani yeligwayile engekho la event naseSwatini lengephandle lamanye amave ngekushintsha lemikhicito yabo ukuthi bathole ama customer lamanengi eligwayi ikakhulu ngoba abantu abaningi bebasebenzisa eligwayi kukhona ukuthi sebabona ngathi babalahlekele ema customer labanye bashonile ngetifo letibangwa ligwayi labanye bayekela ngekufundiseka sebafuna ke kubuyisela le nombolo ema customer ukuthi buyele ibe sesimeni bahleli phasi ke babuka ukuthi ligwayi bangalikhicita kanjani ngendlela lehlukile le tawenda ukuthi kube nebantu abaningi labawungekako bathanze kulisebenzisa yiko ke sekubelele imikhicito le sithi ma vape lemikhicito le yendiwe ngesimanje manje ukuthi ibe kulemibala lehlukahlukene kuvela nje kwayo ukuze umuntu nakakubuka akhawukele afise kuba nako afise ukuva futhi nethi kunjani lemibala ke siyathi kulamalana bantu ikakhulu bantu labasha ngibona abatargetekile nasetikolweni ngoba bayithanza imibala lena le bonakala ikhatimula uzama umesha mina kwembatha kwabo umesha mhlambe nekwendiwa kwetingalo tabo neticatfulo bonke lokho kusemibala imesha so inkampani ke itarget ebona ukuthi yendele imibala ibe minengi bathi ke noma sebakusebenzisa lokho kube lula lokusebenzisa lolu nje lokwayisathi lokwayifuna kulayidwa ngemejiso lokho sekwendiwe ukuthi kube neportal yechargiswa la ngemuva ukuchargisa ngecharger elicingo lena lonalo uchargise kuhlale kunemlilo wabo ukuthi nasofuna kubhema ungakusole ubole kumejiso ucela umejiso uvele nje ukhona pressure la khona ubheme nasemva kwekubhema futhi utikhanze ungasokoli ukuthi udabe ufune amaswidi ekudima lokunuka ligwayi uvele nje unuke kamnanzi ngendlela lesimanga lokusho ukuthi inkampani yeligwayi letobacco industry isebenzise emakhala kumbonya leligwayi ukuthi lungavakali linuka bona lokuthi bonke lokutholakala egwayini
leli gwayi lesiletayela bukhona bonke ngasekuthi leli gwayi leliselembathisiwe lipakishwe ngendlela lesimanje manje laphindze futhi kwabonywa lokunuka kweligwayi ngemakha ikakhulu ke basebenzisa kunukelela kwetithelo lokhu nje nawubuka kunabo strawberry triple cherry bo cherry ice so bakhona nabo vanilla flavor maningi lama flavor angedluli kwa 16,000 different flavors so nawubuka le ndlela lomkhicito lo wentiwa ngayo lo muntu nakakuthenga lokhu ngeke akuthenge kanye abheme elanga linye kuba nema puffs lahlukahlukene lana nje ama puffs la khona la angedluli kwa 2,800 kuyaba nema puffs la 9,000 wakuthi ukuthengile utawubhema 6 months wonke ukusebenzisa leti kolweni ngesibabonile bagrendisa abantwana athi akuthengile arendisele nalabanye babheme babhadale atokhona ukuthi nasekuphelile athole isitoko lesisha so uyabona ukuthi lo monakalo uyayimbili lokubuhlungu ukuthi labaningi labakusebenzisa abantu ukuthi bayabhema nabasebenzisa lokho labanye batshela ukuthi kwecleana umlomo njengoba sathi ukuthi abantu abasha badithanza bayafuna ukuthi bavele bakahle kulabanye basebenzisa lokho uvele umlomo unuka kahle ke ngoba kunemakhala mnanzi ngendlela lesimanga nawe nawukuvile kimi utawufisa lokho ukuthi sewufone ukusebenzise ngakuvisa kanye ufunga ugomele la nawuphuma ukuthi nawe ufuna kwakho unganti ukuthi lana sowuvela uqalile ubhema ligwayi lokubuhlungu kulama vape ngekuchubachubeka sesitholile kunana ile bhalo enasti nje inayo insangu la cuts